Ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Ir bochal ne ventille zo e bet ur labourerer doar hag un endro I brer, peller eve el rezon. König am dor meus doa teurel seul un tam sklerigen ar un trao e kompagnoun ervad ar media enklask splan anizoni ge kazeten erez a kenur zirez splan don emat Juliette Cabasso-Roger penozi un trao geneur. Matre, merci des Enora. Don emat meus vat amant Enora a garive poen roing d'or ne ventille mis. Un tabu de Zoe Brecht tardro ur stad meldroat Francis Leblé displegetam Juliette. Zevel ur stad meldroad newe pe renevesi ar zavadur koz, setu ar goulen. Pegur evit ar poen evoret da skipailh meldroad Brest c'hoari e Grogado, Champions League e Gwengamp. Stad Brest a zo regoz. Me sanset vo savet ur sport va newe e guipavas. Me hervez an MRAE neuze an aoutrouniez an endro e fe gwellor adnevesad an inikoz. Evito neus ket ezom kemese a vetons. Kemedze a vetons de l'arrêt des chen bras vehe ar savadur neue? D'ur da welet daouegen devezarat 500.000 plas en tribunou a 20.000 ouspen 20.000 e tribunou VIP, ma kefot d'or. Neuze stalioù ie zo be raktreset a bebsert, neuze ya raktres braz e ni arke a park e gwipavas. A save o poentar zo? Savet eve fe var tachenou labour douar, neuze var lejou, a diskar a rafe l'er bevans pesadou loenet gwez gwarezet. Da c'houzout memestra eus takadou kenwers a gentou bras tro dro dija. Neuze setu an MRAE da ouspena, nekebe prederiet tammebet pe dos divar ben kudenou an in, an energiez ava ar fet eviche pouezus gwarezi an danvechou naturel. Hag an danevel da rezisat c'hoaz, neve ket kiniget studiaden ebet divar ben ar hementad a energiez a danvez a vo lanket gant ar raktrez. Nava ar hementad a gazou efet tigwer a vo dilosket. Neuze, che a zo etre are a zo evit ar raktrez hag an enebourien. Bouzoie ya hajo a berz an ensavadurioù publik hag an arran prevez plantet e barz da la rede milionou a euroioù. A bezoie Denis Le Saint a zo prezident ar stad brestois hag ar pot a zo liamet gant Brest-Bretagne handball. A deant da laka de fri barz an afer. Neuze, ne ket savet c'hoaz ar stad meldroad newe, me taklou a zo dijan. A poen bout douere hag un FNSE a broman syndicat de labourezion douar galou du sang ervro. Ya, a moyen zo kompren perag emak en kran ar syndikat. Stumedeve e izili da vera raktresou, kehenti hag ober lobbying evel just. E skol stumadur penou braz ar beizantet e vegreze en ifokap vel ma velare de galek. Ur penat zo bet embornet gant ar gazeten Libération skrivet gant Ivan Lovgonev. Setu perag e ken barag neuze ar syndikat ze evit tabutal gant ar gouarnamant. Sautrede un deur de eveng, netche neue, me darvaruze war. Ya, gant ar media kontekst neuze a bet embornet un danevel skrivet gant enselerechou holek ministerez al labour douar ar yered hag an treuskem ekologel. Eno a lerlen penouz e saotred mat an dour da eva gant pesticidou hag o metabolito. Gant an danevel eve kinige die implijout kalz neubetor a brodioù kimiek pe paouez zoken da implijout aneo var lerioù kizdik ma neve ket izet palioù kalite an dour. Nekebe kemeret kont an danevelman gant Michel Barnier, me marteze e kavour plas e bureo François Bayrou. Adam bremañ ar un eventi ar dro de franchiseur media a levezon ar ne. Weide ur strolad Ouest France, idar pret ge François Pinault, Juliette. Ya, ur seurt neventi zo bet embornet gant ur media zo an vet la lettre. François Pinault a zo dija neuze pehen var ar gelaouen Le Point, hag emem skouls pal Ouest France a zo kavout-tud evit planta a ran ba OFTV, ur chaden tele newe. Emem skouls ebet embornet gant penou braz Ouest France e voz karzet c'hwer skoueren emborn kazeten gant euret broioù. Un den var zaou a o vont var eleven evoket er lerriet neuze. Hervez la lettre a Lulu e nen iveren diwea e ur skouer va deus tremen eus ur gapitalourez familh d'ur gapitalourez meret gant tut a finance ar barek var an iveren.
Redek avait de Hutch mort avec Keniget de Rederian à Rederezet. Ya kemen a gigmor a go pouez, zoken. Setu ar pez vorouet da dandu da hunezo ar pigen run, redadeg aouzet gant tri war avizme e goaz an intel, e morbihan. E henti gret gant komite randvroel ar mort trodro d'an darvoud e vegwelet dremouelioù karten post. Un dra drôle a war he, pa ouier ne veke laket ur power mez gant pepzek dregan a daouegen deus mor breiz. Savet eus eus bet ur pétition a enep da redadegman, besinet gantos daouvilden vardugen. Chilaoerion a Chilaoerezet, mopas bevet gwalerieu et système hospitalieux, l'ennuon, Djengam, Kere, Spempoul, Sandbrieg a Pellor, yes moyen d'or testeniang. Gant ar strolad Initiative Urgence Armor Santé Yehet evet dastumet testeniou deus tout ar pez a zo fall gant système Yehet, tregor gwelo hag e kerne UL. Pem kant testeni a zo bet dastumet dija, ur manifestadeg evit souten hospital Gwengam a vo ie da henta a vis revrer. Gant an hospital, just a war, ebe goulennet d'ar justice, nula ouspen anterkant diferat ker, a roulene gant ar stad, laka de plas, ur steu difre evit servijou yehet ar vro. A reziveza, a oa begret e mistu. A poen meuzut vat distrang ar un affaire zo trichter oal nizoni e compagnonner Juliette Cabasso-Roger, kazetenerez a kuniorzirez ar media enklask splan, la retam. Ya en ora gure un affaire trist a war hag aliez braz ebe taget office broadel ar vevliez surtet michou paset. Sylvain Michel a zo eil sekretour CGT an endro a dileriad e office broadel ar vevliez surtet. Responte den oa da rolengous plan, ar pez zo belaredium e gwal nehet an implijidi. Taget imped meur a vech gant laborerien douar ar blop paset. Ser darvoud a tregon zo be konta de France aber ar ho de pen commence Miss Gwil Mitchell de la rede Miss Here, izili coordination rurale hag izili un FNSEA e re de renval zo falgoutan ge de office broadel ur veoliez ur tet. Peurek. Kefridi an office ze a zo da warezi a lakat da greski endro ar vevliez surtet. Evit en ober, zion var atantou a laborerien douar hag er c'hoajou. Perz deus kevridi office broadel a vevliez surtet e da gontroli ar pez a vegret gato. Hervé Sylvain Michel gant a c'hengevreat paysan, neus e Confédération Paysanne makarit, neus kude nebet, men eke kenez gant an FNSEA pe gant a coordination rurale. Ne faute kedeo e fe reolened o micher mur. Setu, tagadenou ter a zo bet e tar na Garonne, Creuse hag el Hal. E breiz en tammig sioulor ma denom an darvoud spontus c'hoarvezet e miz meurs daouvil tri varnugen, plantet e oa bet gant tan, gant pesketourien o banni fuzenou gouleier ar val war ar savadur. Met ar pez a lardiom Sylvain Michel e breiz memestra sioulor an traoù. Hama, siouleur vehe randvro neus randvro labourdouar ketan ar tiriad bro France. Me ya just a war peguero deus lobio a labourerien douar, muier a bouez evit office broadel a vevliez surtet e breiz. Nink e ken chalet gant e labour peguer e ouion e ral braz a hastizou, pa ne veke doujet douz ar framblezenel. Ouspenze, ez a an ol divizou a du gant a labourerien douar o deus taget an OFB, en ur vont mez al lezen a fet manifestadego, tel a rede distruj war ar savadurioù publik a gourdrouz ouz polis an endro. A bremañ, deus implijadezet hag implijidi an ofize ar sentiment beza en oen, neus ket bet kalz a respontou a berz ar gouarnamant evit o souten. Manizoni e compagnonner Juliette Cabasso-Roger e kazetenerez a kenurzirez ur media enklask splan raktrese va boue se zo i brer hag eus plan verenablet de nebedanehe de lakaden dut de djemerper en tabut foran. C'hoani deus an SCEA du Plessis e aoudou an arvor, brassad e atan disevel mor, deus eus pen c'hwer kant pen mor. An enklask foran a zo digor betek fin ar miz. Modal e anterneus quad brikelien gant SAS La Friche Margot, fotaradei laka diouechmiur a broduio e ne vetanizer besavet e lebignon. Galarit reior ali betek fin ar mizieux. A doere ou pas a Juliette ar dro de gregam morbeuian bromant. Ya fotarad an EARL amoureuse kaout mur aloenet evit ar steus kuliadur newe e atan disevel hier e l'er bregelo. Plas a vo evit 4.000 loenat tregon.
hag an enklas foran a zo digor betek ar c'hwezek a viz genver. Hag a fet urbanisation pe keriekat makarot, yeus raktresav neue eve. Ya e Amanli e Ila Guilen. Fotara d'an evregerez transport Bertin implijout saven lec'havi Amanli. Ar zavadur a vo ouspenn 9000 metrad karez. Posu bedor reio hali betek an nugen a viz genver. Hag e ploneve mouedek vehe staliet ur l'air pourchas rodeu a wil. Evit karga buan an otoioù tredon. Digor an enklas kie betek an triwer deus ar A meus ut vat poent bout doere hag ur per vo de vilet, de glevet, de gompren, de lakat de silaenget ur media enklask splan. Bep Gwener avait aouzet gant sked ur gojadenn gant evajou evit brezonegerien a tud o teski ar yez. Da c'hwezek a viz genver e vo gwelet Manon Donio, kazetenerez splan, evit kaogeal gant an dud. An em gaogeti a zo etre c'hwereur a eizarnoz. A meus ut vat chilaouerezet moarad peus sonj hag ur film ur Behind Glass. Ya emi chans rak just a war e vo deus ur cinetabut e plulnia e morbihan. Aouzede gant ar greizenn sevenadurel Les Imaginaires a don a raio Raphaël Baldos, kazetenerez splan. Hag em gav o peus d'un ar nugen hag ur mizma. A ben nebeud e vo festival Longueur d'onde e Brest. A neuze da bengent apen e vo un dolgren anved lakad an testou e kreiz an enklask. Da henta a viz c'hwevrer e vo da diver a karz. C'hoartz. Hag ur priz meritet mat alert a la un daouvil tri ar nugen vo reit deus plan a vid o henklask ar un enst daou kontraseption e sur. Ya hag ur gaozadenn a vo ie gant Pierre-Yves Bulto a zo ezel deus plan var an enklaskou lehel. Pierre-Yves Bulto a vo adkavedier e Castellin e levridi kevelouri La Maison qui pousse da c'hwer a viz c'hwevrer. Merci bras d'or Juliette, muior reuzou delen el rezon el rar un enklaskeu don kaset betak bremañ a roulerien splan petch org hag bachetu adkavet e vehet a ben ur mis de zonet a vid roang doeri hag un eventiev ar un tacheneu labourerer douar hag en dro. A meus ut vat me fotor vehe kendalc'het geus plan d'ober ur seurt labour talvodus bras e c'hellet roeng ur blanc de he. Mais jouet d'or Juliette, merci bras de vous begenem. Merci bras Enora, kenavo.